Mwaramutse. Tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 igihugu cya Iran kiri guhangana rikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko na Israeli. Ibintu bikomeje gufata indi ntera. Abafasha ba Iran cyangwa se abo Iran ifasha n'abakayifasha bongeye gutanga isomo rya gisirikari ku ngabo za leta ya Israeli IDF. N'urugamba rw'abatunguye, n'urugamba rw'imbaraga, drone, misile, kwita kwa basirikari, ibifaro ndetse n'ibirindiro vya gisirikari mu bice by'amajyepfo ya Libani. Munsi y'umugezi wa Litani hakomeje gukukumbwa benshi muri abasirikari ba IDF. Gahunda yabo ko ari ukwigarurira igice cyo munsi y'umugezi wa Litani muri Libani maze bakakigenzura mu buryo bwuzuye 100%. ngo kujya barinde amajyaruguru ya Israeli arimo Haifa, aho bavuga ko Hezbollah, uyu mutwe ufashwa na Iran, wakomeje gutera ubwoba kuzagaba ibitero. Kuri ubu ngubu rero ngo barimo gukora ibishoboka byose kujya barindi izo nzira. Nyamara uko bizagarutsweho cyangwa se uko bizagaragaye nuko Israeli ikomeje kwibasirwa ku rwego rudasanzwe. Ndaje mbikubwire byose uko bizakabaye byagenze gute. Hanyuma ku rundi rugande, Iran yateye ubwoba ibirindo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itegeko rimwe tubarimbura hose. Ngaya magambo ya Leta Iran itangaje mu mwanya muto ushize, bagaragaza neza agasumburutso n'agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati mwebwe muri kwikegera agatumbaraye, muri kwizanira ibyo kubagirira nabi, ntabwo muza mu bukina nabo abaribo. Ntabwo Iran turi agafuka imvugo rimwe ni pas toucher le percé. Nimugakoreye kwa pelesi, ibyo ntabwo byabahira. Iri tegeko Iran itanze cyangwa se umuburo wa nyuma Iran haye Leta Zunze Ubumwe za Amerika unaje mu gihe ari ubwoba bwinshi nyuma y'amato Leta Zunze Ubumwe za Amerika agera kuri 3 yarashweho na Iran kandi agangirika cyane ku rwego rukomeye. Ibi Iran yongeye kwemeza neza ko HTMS ari bagomba kwagenzura byuzuye, ndavuga Hormuz. Nta muntu n'umwe ugomba kuza kubavana muri uyu muhora wa Hormuz ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite igitugu, ifite imbaraga. Abanyarwanda ntibabyumva. Amerika iti muzabyumva umunsi twabasekuye, no muzamenya ko Amerika ari igihugu cy'igihangage. Reka nze nabyo mbikubwire. Ku rundi ruhande ariko nanone Putin mwibanga rikomeye ngari gufasha igihugu cya Iran mu komeza ko ibikorwa byayo by'imbaraga muri iyi ntambara. Caspian Sea, inyanja yo majyaruguru ya Iran iri occupé cyangwa se irahuze cyane. Ubwato bwinshi buturuka Moscow buza kuri Tehran buzanye ibikoresho bya gisirikari, drone uruhuri, misile uruhuri zizanwa muri Iran. Nizitangira gukoreshwa nza kubwira kirimbuka rije, kandi Amerika ishobora kuzatuma itihangana igakora mvuto igakoresha ibisasu byahitira yakoresha yihanangiriza ndetse yihaniza leta ya Iran. Ibi noneho turaza kubyita iki? Nyuma ko Iran igaragaje misile nshyashya zindi imaze iminsi ikora ndetse kanagaragaza drone nshyashya zimwe bise na Gaza, Iran irwabwa ubufasha n'Uburusiya ngo bakomeze kugira ububiko bwuzuye intwaro zidasanzwe zagira mu bice bitandukanye by'umurasirazuba bwa hagati kandi zikaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabikubwiraho atari ibyo gusa ariko nanone Trump mbere guhura na Xi Jinping wa leta y'Ubushinwa, Iran ngo yagiye kurimbura ingabo zo mu masi zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akazajya guhura na Xi Jinping barimo kunamira abasirikare benshi, ingabo nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zimaze kugwa muri Asazo bwa hagati kubw'urugamba bwa leta ya Iran, aho Iran ize imaze kwishyura ku rwego rudasanzwe ndetse no kwihaniza ingabo za leta ya Amerika muri Asazo bwa hagati. Iki nicyo kiri gukanga benshi. Wanyemera byose nkaza nkabikubwira kamwe ku kandi kubiri kuvugwa ndetse n'ibigezweho muri aka kanya muri no rugamba. Uravuze ngo ndemeye, nanjye nti ikaze tuyane ku musozo turebera buri hamwe buri kimwe cyose kigubwa muri iyi ntambara, nta kimwe dushyize ku ruhande. Jewe ndi umungu w'akamanzi w'uruhande. Ikaze. Ngusabye uburenganzira ngo mpere ku mirongo y'imbere ku rugamba, nawe uti ndabuguhaye. Duhere kuri tele aho Iran
umufasha wayo ariwe Hezbollah akomeje gutanga isomo ry'amateka litazibagirana kuri tele, maze IDF ingabo za Isirayeli nazo zigahita zivuga ziti badusekuye baduhonze, twemeye bano bagabo bararwana ntibagaruze, natwe twabemeye, twemeye neza ko bafite imbaraga zo kudushinjura drone zabo, roketi zabo zirimo kutwahagiza ku rwego ruteye ubwoba. Nibyo ni nyuma kugaragaza bimwe mu bikoresho bihambaye kwa Hezbollah bishobora igitero mu bice bitandukanye, aho ibifaru bya leta ya Isirayeli ndetse n'abasirikari bayo bakomeje gutakariza ubuzima benshi, ibindi bigasenywa mu buryo bukomeye. IDF nawe yaje kwemeza yuko koko ingabo za Hezbollah ziteye ubwoba. N'urujijo ku ruhande rw'amajyaruguru ya Isirayeli rwongeye kwiyongera nyuma yaho Hezbollah yagabye ibitero by'indege zitagira pilote n'ibisasu bya roketi byibasira ingabo za Isirayeli hafi y'umupaka wa Libani, bigakomeretsa abasirikare benshi ba Isirayeli, andi mu makuru akavuga ko ni bamwe bapfuye, ndetse ibitero byo kwihorera amajyepfo ya Libani nabyo byabaye. Nk'uko igisirikare cya Isirayeli kibitangaza, indege imwe y'intambara yaturutse muri Libani yateye mu gihugu cya Isirayeli hafi y'umupaka ikomeretsa bikomeye umusirikare w'inkeragutabara wa IDF, abandi babiri baba reserve b'abanyesirayeli barimo n'umupolisi bakomeretse mu buryo buciritse muri icyo gitero. Bose uko ari batatu bajyanywe mu bitaro ubwo igisirikare cya Isirayeli cyabimenyeshaga imiryango yabo, ariko ibitero ntabwo byahise bihagarikwa ako kanya. Mu itangazo IDF ingabo za Isirayeli batangaje bagize bati ingabo za Isirayeli zagize ziti muri kimwe mu byago byabaye umusirikare w'inkeragutabara yakomeretse bikomeye hamwe n'umukozi w'inkeragutabara n'umusirikare w'inkeragutabara nanone bakomeretse ku rugero ruciritse abo babiri. Abasirikari bajyanywe kuvurirwa mu bitaro, imiryango yabo irabimenyeshwa. Itangazo rya IDF rihamya neza cyane ko ibyo Hezbollah ivuga ko igaba ibitero kuri IDF cyangwa ingabo za Isirayeli atari ikinyoma. Ni nyuma yuko bamaze iminsi batangaza ko bamereye nabi ingabo za Isirayeli bazibasira mu nguni zose, ibyagiye bihakanwa na Benjamin Netanyahu akavuga yuko barimo kwataka bikomeye cyane Hezbollah bakanayisenya bakicamo n'ibyebe byinshi. Hezbollah nayo ivuga yuko iticaye ubusa gusa. Iri tangazo rya IDF ritanganye n'ibyo Hezbollah yewe bwayo yatangaje, kuko Hezbollah yavuze ko yakumbanije abasirikare benshi bagapfa, abandi benshi bagakomereka muri iki gitero cya drone gikomeye mu majyaruguru y'igihugu cya Isirayeli, kandi nabo bagabye icyo gitero gikomeye, maze Isirayeli ikisanga ifite ikibazo gikomeye cyangwa se ikibazo kiremereye ku buryo bahuye n'uva gusenya, bahuye n'izago bikomeye batigeze batekereza biturutse kuri izi ngabo za Hezbollah. Mu kindi reko gitero indi de gitagira umutrevo ya Hezbollah bivuga ko yagonze imodoka y'ubuhanga ya Isirayeli ikorera mu majyepfo ya Libani, yangiza nanone imodoka ariko nta numwe wahitanywe ngo n'iki gitero. Muri iki gihe induru z'ibitero by'indege zizaranguriye mu baturage mu burengerazuba bwa Galileya Isirayeli, nyuma yuko izi ndege nyinshi zijya pilote zatangijwe zizenguruka mu majyepfo ya Libani zikagera zigera mu gice cya Isirayeli. Igisirikare cya Isirayeli kivuga ko systeme zacyo zo kurinda ikirere zarashe ibitero byinshi by'indege zijya pilote mbere yuko bigera ku ntego zabyo mu duce dutuwe. Nta nkomere ngo zagaragaye muri ibyo bikorwa byo kumanura izi drone, ariko urusaku rwa sirens rwongeye kongera ubwoba bw'uko iyi ntambara igiye gukomeza cyangwa se iriyongera. Igisirikare cya Isirayeli kandi cyasubije vuba kandi ku ngufu zikomeye. IDF ivuga ko indege z'intambara n'ibisasu byateye ububiko bw'intwaro bwa Hezbollah n'ahantu haterwaga indege zijya pilote mu majyepfo ya Libani bikekwa ko byakoreshejwe mu bitero byagabwe ku ngabo za Isirayeli zari hafi y'umupaka. Nk'uko igisirikare kibitangaza, ibisasu bibiri za roketi bya Hezbollah nazo byararashwe. Abategetsi ba Isirayeli bavuga ko hari ikintu bavuga ko undi umusirikare wahuye n'ibyago bikomeye muri icyo gitero gikomeye cyabereye muri ako gace ko muri Libani y'amajyepfo ari kugana nanone muri Isirayeli, nk'uko amakuru nyirizina aturuka kuri TA abyemeza. Abasirikari ba Isirayeli ubwabo bemeza yuko ibitero byaje giturumbuko kuri bo uburyo batari biteze. Igisirikare cyavuze ko umusirikare umwe yahuye n'ibyago bikomeye, undi akomeka byoroheje bajyanwa kwa muganga muri icyo gitero nyirizina. Mu kindi gikorwa ingabo zirwanira mu kirere za Isirayeli zafashe kandi nanone ikindi gitero cy'abanzi mbere yuko cyambuka ikirere cya Isirayeli drone. Bigaragara ko ingabo zikomeje guhangana neza drone nyinshi zituruka kuri Hezbollah. Rizamuka y'intambara ku bikorwa bya Hezbollah birimo kwiyongera cyane.
mu masaha 24 ashize gusa IDF yavuze ko abasirikari barindwi bakomerekejwe n'indege za pilote zageze ku birindiro byabo, harimo n'umusirikare umwe wakomeretse bikomeye cyane. Ijwi ry'impuruza ryumvikanye, ijwi ry'indege ryavugijwe mu mujyi ku mupaka, umujyi uzwi nka Kiryat Shmona, ni mu gihe ingabo za Israel zageragezaga gukumira ibitero by'indege zari biriturutse muri Libani bije muri Kiryat Shmona. Mu rwego rwo gusubiza, Israel nayo yakomeje ibitero ku birindiro bya Hezbollah mu majyepfo ya Libani ndetse no mu karere ka Dahya ka Beirut. Indiri ya Hezbollah imaze igihe kinini ngo agomba kwibasira. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'ingabo Israel Katz bavuze ko kimwe mu bitero biheruka byibasiye Maleki Baruti, umuyobozi w'ingabo zikomeye za Hezbollah zo mu bwoko bwa Radwan, ingabo zidasanzwe. Abategetsi ba Israel bavuze ko Baruti n'intagondwa nyinshi bishwe muri icyo gitero, nubwo Hezbollah itaremeza ku mugaragaro iby'amakuru yo gupfa kwa Baruti. Basa nabo bagihamya neza ko bagifite gahunda yo gukomeza kurwana kandi bari kwihagararaho. Ndavuga Hezbollah iti twebwe turacyari kuri tele, turacyanganye n'abasirikari ba Israel kandi nta bwoba dufite, nta no gutinya no gutimirana dufite, turakomeza urugamba rukomeye hagati yacu n'ingabo za Israel. Iyi ngiyi ni Hezbollah ivuga mu magambo. Tuvuye ku ruhande rwa Hezbollah na leta ya Israel, ihangana ryabo rikomeje. Iran ikomeje gutera ubwoba ibintu bya leta z'ubumwe za Amerika, bati olingate mu byanga cyangwa se mu byemere, nuko tuje kubasekeza ku rwego rudasanzwe, ibyo mwihaye ntabwo biraza kuvamo. Ikigobe cya Perse cyongeye kuzamukamo inkongi yo guhangana mu buryo bukomeye bushobora gutwika akarere kose. Mu ruteye ubwoba uturutse ku ngabo zirwanira mu mazi za Iran, mu kirere ndetse n'ingabo zindi z'indani muri Tehran muri Asia hagati. Ingabo zirwanira by'umwihariko mu mazi za IRGC Navy zaburiye leta z'ubumwe za Amerika ko Amerika igomba guhangana bikomeye n'ibitero ku mato ya Iran. Niba badahagaritse ibyo bitero, Iran nayo igiye gukubita itababarira, igakubita ibakura, ikubita yigiza hirya. Ingabo za leta z'ubumwe za Amerika zigahura n'uruva gusenya. Itangazo rya Iran ryaje risa nkaho risuzugurwa, ariko rya itangazo rikomeye ritanga umuburo byihaniza kuri leta ya leta z'ubumwe za Amerika, aho bagize bati uyu ni umuburo ugize bwa nabi ubwo aribwo bwose ku mato ya petroli ya Iran n'amato y'ubucuruzi buzatuma habaho igitero gikomeye ku bigo by'abanyamerika biri mu karere n'amato y'abanzi. Ni itangazo rya IRGC Navy bavuze yuko igitero gikomeye cyane ku bwato bwa butwara petroli bwa Iran ndetse n'ubwato bw'ubucuruzi bizatuma Iran n'ikora igikorwa kiremereye kibasira amato ya Leta z'Ubumwe za Amerika ari mu kigobe cya Persi, ikaba isomo rikomeye kuko ngo ntabwo izabyihanganira. Hormuz ikomeje kubamo ikibazo gikomeye cyane cyane amato y'abanyamerika ya gisirikari ndetse n'andi yose ashobora kunyura muri kariya gace ashobora guhura gusenya. Nyuma gato hatanzwe undi muburo uteye ubwoba. Kuri iyi nshuro noneho n'umuburo waturutse ku buyobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Iran, IRGC Air Force. Mu butumwa butandukanye, IRGC Air Force yavuze ko ibisasu byayo bya misile na drone byafashe intego nyinshi za leta z'ubumwe za Amerika zizoherejwe ku butaka bwabo. Itangazo rya IRGC Air Force ni iringiri riragira riti: ibisasu bya IRGC Aerospace Force na drones byafashe ku ntera z'abanyamerika mu karere no ku mato y'umwanzi uteye ubwoba, dutegereje itegeko ryo kurasa. Basa n'abavuga yuko hari ibitero byinshi byagiye bihagarika amato Leta z'Ubumwe za Amerika, icyakora nanone hakaba uburyo bwo guhagarika bimwe mu bikorwa bya Leta z'Ubumwe za Amerika byibasira ubutaka cyangwa se amato ya Iran. Batari gutegereje itegeko rya nyaryo kugira gite turasa ibikorwa bya Leta z'Ubumwe za Amerika muri kano karere muri rusange, bati tuzabashyira ku muriro. N'amabwiriza yo kubarasa. Iyi miburo yatanzwe nyuma y'umunsi umwe gusa ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM buvuze ko ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zahagaritse uburyo budasubirwaho amato abiri y'intambara ndetse n'amato ya petroli yari afite ibitumwa rya Iran mu kigobe cya Oman mu rwego rwo gukomeza ibikorwa byabo byo gukumira amato yerekeza ku bigobe ku byambu za Iran. Ngo CENTCOM bitangaza amato ya MTC Star 3 ndetse na MT Selvedek 2 atarimwe imizigo yarakumire kugera ku byambu za Iran nyuma yuko imbunda nini y'intambara ya Amerika ya FA-18 Super Hornet yakoreraga mu bwato bwa USS George H.W. Bush
yarashe ibisasu byabo byo guhagarika ubwato maze gatera umwotsi, ubwato bugira ubwoba ko bushobora guhita butwikwa maze burahagarara. Igikorwa cya Amerika cyabaye nyuma yuko bivugwa ko Iran nanone yayibasiye amato 3 y'intambara ya Leta Zunze za Amerika akorerwa ku mazi muri Hormuz. Hano umuriro hafi y'inzira ya Hormuz itwarwamo ingufu nyinshi ku isi byongereye ubukana butaziguye hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran ko bakongera gutangira intambara ariko none itangiriye mu mazi. Centcom avuze ko ingabo za Amerika zagaritse aya mato akaba yongere kuyandeba amaze igihe bahagaritse yose akaba baye amatane kuva 13 Mata, banasubiza mu buryo bugaragara gusubiza inyuma amato 58 y'ubucuruzi mu gihe cyo guhagarika amato mu mazi bizwi nka blockade. Amerika ngiri mu kazi gakomeye ko gukumira leta ya Iran kugira ku bucuruzi bwabo kurana mpuzamahanga. Uruzitiro rwa Hormuz rwongeye guhinduka urugamba rukomeye rw'intambara nyuma y'amasaha make gusa Washington na Tehran batangiye kurasana. Havutse indi miraba y'urugomo ni mu muhora nyirizina muto Hormuz, umutima w'ubucuruzi bwa petroli ku isi. Iri hangana risekeza Iran kuri ubu ivuga ko amato menshi ya Iran yagabweho ibitero n'igisirikare cya Amerika, ariko nabo baza kwishyurira Leta Zunze za Amerika. Ibi bikaba birimo kugaragaza neza uburyo Iran ngifite ubugenzuzi bwuzuye mu Hormuz burimo gukumira umwijogotonyoro wa Leta Zunze za Amerika ndetse no guhagarika agasuzuguro ka Leta Zunze za Amerika mu kigobe hose, ku buryo Iran nayo ihagarara bwuma ikemeza yuko umutekano wayo ari umutekano wuzuye. Amerika igomba kwitotana cyane ivyivuga byo kwibasira ibihugu bindi, cyane kwibasira Iran, kibyo bitazigira na rimwe vyemerwa. Umunsi babitekerezaho n'uburyo bashaka kubikora ari wo munsi wa nyuma bagomba kugaragaza icyo gitekerezo kugishyira mu bikorwa byo bikaba ari inzu zitaba impamo, kuko Iran idashobora kubihanganira. None ngo Putin kari gufasha iki gihugu cya Iran mu rugamba. Tehran Uburusiya buri kuyifasha ku rwego rudasanzwe. Ibi ngibi bisubwa mbere wazumva ko Uburusiya buri muri intambara. Hamaze igihe kinini Leta Zunze za Amerika zisa naho zirwanya Uburusiya, aho Uburusiya babushinja kugira uruhare rukomeye cyane muri aya matati. Bashinja Russia cyangwa se bashinja Uburusiya gukomeza bwa bitero bikomeye cyangwa se kwibasira mu buryo bwa nyabwo igihugu cya Iran, ariko nyine ngo bashaka kugifasha. Amerika ishinja Uburusiya kuzana ibikoresho muri Iran, Uburusiya bwashinja Amerika kwibasira Iran. Kaba kimwe ku kindi, iryo rikabihangana rikomeza kubaho, bamwe bashinja abandi ikorwa bibi. Kuri ubu rero nishaka kuvuga yuko ari agatumbaraye kabonetse cyangwa se ibikorwa bibi cyane bije bitewe no kwigaragaza kwa Russia muri kino kibazo. Gute nubwo isi yose ikomeje kwita ku nzira ya Hormuz, abategetsi b'ubutasi b'Abanyamerika ubu baravuga ko mu buryo butaziguye inzira ituje kandi ishobora kuba inzira imbi cyane kurushaho yatanga intambara ari uburyo bufasha Iran bukomeje kwiyubaka muri kino gihe. Ntabwo banyura mu kigoyi cya Perse, ahubwo banyura mu nyanja ya Caspian Sea, inyanja yo ruguru muri Iran nibwo bufasha bunyura. Nkuko raporo nshya ya New York Times bivuga, abayobozi ba Amerika bemeza ko Uburusiya buri kohereza ibikoresho by'indege za pilote n'imizigo ya gisirikare myinshi muri Iran binyuze mu nzira zo mu nyanja ya Caspian, bigahindura inzira nini y'amazi yo mu gihugu imbere n'inzira y'ingenzi yo gutwara ibintu irenze uburengerazuba bw'isi cyangwa se irenze ubugenzuzi bw'uburengerazuba bw'isi. Nagace ibihugu by'Iburayi ndetse Leta Zunze za Amerika badapfa kubikoreramo ko bashatse, cyangwa se nagace batapfa kuvuga ngo tugiye gutangamo amategeko yo guhagarika ibi cyangwa se biriya. Bazi ko Uburusiya bwabapimirira nabi. Abayobozi bavuganye n'ikinyamakuru batamenyekanye bavuze ko ibyo bicuruzwa biri gufasha Tehran kwiyubaka nyuma y'ibikorwa bya Israel na Leta Zunze za Amerika biherutse gukorwa, aho isuzuma ry'Abanyamerika ryagaragaje ko Iran yatakaje hafi 30% by'intwaro zayo, cyane cyane indege za pilote. Kuri ubu ngubu rero ububiko bwabo burimo kubakwa n'Abarusiya. Bivuga ko abayobozi ba Amerika bizera ko Iran ishobora kongera kwihuta kagira ubushobozi bwayo bwo gutera ibitero bidafite by'indege zigifite pilote mu gihe cya vuba bitewe n'ubufasha buturuka muri Moscow. Bitandukanye n'ingabo za Iran muri Hormuz, nta tsinda ry'ingabo zitwara indege za Amerika ryagiye nzura aka gace ko muri Caspian. Uko muri Hormuz ho Abanyarwanda batambuka, Abanyamerika babareba. Nta musikari mu mazi mu burengerazuba ushobora guhagarika ubwato muri aka karere ka Caspian mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi nta tsinda rishinzwe ibihano rigera muri kara karere ka Caspian
bivuze ngo Caspian Sea bayinyuramo uko bashatse, bagenzura uko bashatse, Tehran na Moscow bayinyuramo uko bashatse, nta muntu n'umwe ushobora kubatangira. Mu minsi ishize nibwo Israel yagerageje gushaka kurasa muri Caspian Sea, ariko nayo yise habwa umuburo ukomeye cyane na leta y'Uburusiya, Kazakhstan na Tajikistan. Babwira bati iyo mikino yanyu mujye kuyikinira hepfiriye, mutazana iyo mikino yanyu muri kano karere, ushaka gupfasoma impyisi mutaza kudusoma tukabamena. Aka gace na gace kagatagatifu, gace katagiramo imirwano, nimushaka kutudana imirwano, you were dead, muzapfa. Kuri Moscow na Tehran igihe ituma Caspian iba inzira nziza cyane. Iyi nyanja Caspian ihuza ibigo zombi mu buryo butaziguye unyuze ku nkombe ndende, bigatuma habaho inzira y'ubucuruzi irinzwe cyane n'igitutu cy'abanyamerika kikaba kitahagera. Nk'uko raporo ibivuga, imizigo inyura mu nyanja Caspian ubirimo ibikoresho bya drone hamwe n'ibindi bicuruzwa by'ingenzi bisanzwe binyura mu nzira zo mu nyanja ya Gulf ubuzahungabanijwe n'inzitizi za Hormuz. Nubwo Washington yibanda ku mato y'intambara imo Hormuz, Moscow na Tehran bashobora kuba barimo kubaka igice gikurikira cy'intambara mu nyanja Amerika idashobora guhagarika, mu gihe Washington irimo igerageza gutsinda vuba urugamba mu ntambara bakomeje guhangana nazo. Kremlin nayo iza muri buno buryo. Washington ubu twavuga ko iri mu ntambara ebyiri, yase kurwanya intambara y'uburyo bubiri. Iragwanya intambara yo muri Ukraine aho barwana n'Uburusiya kugira bareko barakora Ukraine, kandi baragwanya intambara yo muri Iran, Tehran kugira ngo barebe ko bahagarika Iran kuri buno buryo cyase bayamburira imbaraga zabo bavuga ko ari zakiri mu Iran itunze. Gusa Tehran isa naho irimo kubabera ikibazo gikomeye. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu y'Uburusiya, umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko Leta Zunze za Amerika zikomeje kwihutira kugarura amahoro muri Ukraine, ariko yaburiye ko amakimbirane akomeye cyane ku buryo Amerika idashobora gukemura amakimbirane muri Ukraine vuba. Birumvikana ko uruhande rw'abanyamerika ngo ruyihuta, hanyuma haje igenzura ngo ry'ukuri, ariko ikibazo cy'ubwumvikane bwa Ukraine kiragoye cyane, kandi kugeza ku musezerano y'amahoro n'urugendo rurerure cyane rufite ibisobanuro birambuye. Peskov ntiyagarariye cyangwa kuri Ukraine gusa, nabwo yahuje ibyo ngibyo mu buryo butaziguye na diplomasi Washington muri Ukraine n'ibibazo bikomeje kwiyongera hagati yayo na Iran. Ahurira abanyamerika ko bahanganye n'urugendo rurerure nk'urwo ngurwo rw'insinzi badashobora gupfa kubona. Nk'uko itangazamakuru rya leta y'Uburusiya ribivuga, Peskov yagize ati niko bimeze no ku nzira Leta Zunze za Amerika zigomba kunyuramo muri Iran. Nituramenya igihe bizamara cyangwa se uko bizarangira. None rero twihangane. Perezida Trump waherutse gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Moscow na Kiev kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 11 Gicurasi, harimo n'iminsi y'agateganyo, kandi yavuze ku mugaragaro ko ashaka ko amasezerano yo guhagarika intambara yakwaguka. Ariko Moscow irimo gutangaza ko iminsi 3 ari iminsi 3 na amahoro ngo ni ikindi kindi, cyangwa se uburyo bwa cessez-le-feu cyangwa ceasefire bw'iminsi 3 ari iminsi 3 nta kindi. Mu guhuza Ukraine na Iran mu mwuka umwe, Kremlin irimo kubwira Washington iti intambara ziri ibiganiro bibiri, kandi nta nzira zo kunyuramo mufite kuri ibyo byombi. Nta buryo kujya ku biganiro z'amahoro haba kuri Ukraine haba ndetse no kuri Iran. Bisa naho urugamba rwa diplomasi Amerika isa neza rutsindwa, niko Kremlin ibibona. Ntabwo Leta Zunze za Amerika biteguye gutsinda intambara ya diplomasi. Bwana Dmitry Peskov agasa n'uwerurira Leta Zunze za Amerika ibibazo byose byo muri Ukraine bari kubyitaho, bari kubireba, ariko nibazo byo muri Iran bakomeje kubyitaho kandi bari kubicungira hafi. Uburyo bareba icyo Leta Zunze za Amerika zigerageza gukora, bakareba nimba nta bantu zabagangamira, bakareba niba hari umusaruro wavamo. Uburusiya nabwo bushaka kuba abatanga umusara ku nshuti zabo, na cyane cyane ko tuzi neza ko Iran ndetse n'igihugu cy'Uburusiya basangiye no kwa mu itsinda rya BRICS, ariko naho bari kunyuza imbaraga zabo zikabitera bwo rikomeye cyane kuri Leta Zunze za Amerika. Amerika nikaba ibona ubwo bufatanye bwabo ari icyago gikomeye bagomba kurwanya. None ubwo mvuze BRICS namenye iki ngiki, menya yuko Leta Zunze za Amerika bwana President Donald Trump na Xi Jinping bategerejwe guhura. Umuburo wa Xi Jinping na Trump ugiye kuza mu gihe Leta Iran itangaza ko ishobora kugiye kurimbura bikomeye cyane ibikorwa remezo bya Leta Zunze za Amerika. Muri kino gihe umuhuro w'aba president bombi Xi Jinping na Donald Trump
utari waba mu buryo bwuzuye, ushobora kuzahura n'uva gusenya cyangwa se ushobora kuzahombera muri ibi bikorwa bya gisirikari muri Burasirazuba bwo hagati. Niko Tehran bivuga. Tehran ivuga ko iri gusunika bikomeye cyane k'amasezerano asanzwe adakomeye guhagarika imirwano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kugeza ku rwego rwa burundu gusenyuka kwayo, bigaragara ko asenyutse cyangwa se agasubirwamo ku yindi nshuro. Kuva ku rugamba, igisirikare cya Iran cyatangaje ku mugaragaro ko cyakoze igikorwa cyo gusatira indege 3 za amato 3 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite intwaro zikomeye mu gitero gikomeye kandi cy'uburyo budasanzwe mu ijoro ryose mu nyanja muri Hormuz. Nkuko byatangajwe n'ingabo za Iran, iki gikorwa gikomeye cyamaze hafi minota 38 mu masaha ya kare ya mu gitondo cy'ikenda Gicurasi, bihindura ikigobe cy'inyanja intambara n'akajagari. Tehran yatangaje ko ingabo zayo zikomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane bari kuri bisasu byihariye kuri Amerika, aho basohoye ibisasu 8 za Nul birwanya ubwato bihujwe neza n'umubare w'indege 24 zitajya pilote zo mu bwoko bwa Arash-2 mu cyo bita igitero gitunguranye ku ntego z'umwanzi. Abategetsi bakuru ba Iran ubu barimo kuvuga batinyuka ko nibura misiri imwe ikomeye yashotoye ku birindiro by'ingabo, mu gihe indege 3 zitajya pilote zo mu bwoko bwa Arash-2 zashotoye mu buryo butaziguye ku bitero bikomeye by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Ibyo bikaba ari byo bita insinzi ikomeye mu buryo bw'ubutasi. Itangazo ry'ubushotoranyi rya Iran ryarushijeho kurenzaho rivuga ko inkongi ikomeye kandi idasubirwaho yaturikiye mu bwato bwinshi bwa Amerika nyuma gato y'igitero bari bagabye ishobora kwangiza ubushobozi bwa Amerika mu mazi. Mu buryo bunyuranye cyane n'ubwo ngubwo ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwari bwavuze mbere bufite icyizere gihamye ko nubwo ibitero by'intambara by'abanyamerika byagabwe intego zabo zagabweho ibitero bikomeye kandi bitunguranye bya Iran hakoreshejwe ubuhanga kandi bwo kwirwanaho, unagisazo na kimwe cyageze gitera ubwato bwa Amerika. Raporo z'ababyiboneye n'amaso yabo nk'uko test agaragaje by'umwihariko ko ubwato bw'intambara bwari bwibasiwe ari ubwa USS Taxstad bukomeye na USS Mason yari ikomeye mu ntambara, USS Rafael Peralta yihuta cyane ikora mu mazi y'ikigobe cya Perse ari nabwo bwato bwibasiwe kurusha ubundi. Washington yemeje ko ingabo za Amerika zitatinze gusubiza kuri iki gikorwa. Ibitero byinshi byo kwirwanaho byakozwe mu buryo burambuye kandi biteguwe neza ku buryo butaziguye, byagabwe ku ntego za Iran aharasirwa misile ku bigo byabo bya gisirikari ndetse no ku mato yabo, byashyize mu kaga iki gisirikare cya RGC. Iki gikorwa cyari cy'ubugizi bwa nabi cyabaye mu mutima w'amatsimbirane akomeje ku bijyanye n'inzira z'ingenzi zitwara amato Hormuz ndetse no mu kigobe cya Oman, ari naho bakomeje kuvuga yuko blockade ihagaze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muhora Hormuz rero ni hamwe mu hantu hakomeye cyane ku isi hanyurwa petroli nyinshi, ariko hateye impungenge yo kwintambara yakwaguka mu karere kose, bigatuma ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora guteza nanone yangika cyangwa se ihungabana ry'ubukungu ku isi. Bitewe n'ikomeje kongerwamo umuriro, Perezida wa Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Ubushinwa Xi Jinping biteganyijwe ko bazabonana tariki 14 na tariki 15 Gicurasi bagahura i Beijing cyangwa se Peking. Iminsi mikiri imbere rero muri iki gihe cy'ibibazo bikomeye ku isi, aba perezida bombi bagomba guhura kwabo ushobora kuzazana uburyo bukomeye bwo kuremba uburyo bahagarika amatati. Tariki 7 Gicurasi ubwaho ingabo za Amerika na Iran bari barasanye, ndetse icyo gihe bivugwa yuko leta y'Ubushinwa yabaye kimwe mu bihugu bivuga yuko impande zombi zikwiriye kwirinda gukomeza amatati n'amatsimbirane, bakwiye kureba uburyo bashyira mu bikorwa icyitwa CCLF kugira birinde ibibazo bidafite ishingiro byazana isekezwa ndetse n'irimbuka, bakabahitamo bwo kunyura wose bagahitamo gushyira mu gaciro ibyo amasezerano y'amahoro agena, bakirinda cyane cyane ibyazana ibyago bikomeye by'intambara, bagahitamo inzira y'amahoro, inzira yageza ku biganiro, inzira yageza ku kurangiza intambara. Ubushinwa bwifuza cyane cyane kubona amakimbirane ashyizweho akadomo aya makimbirane akarangizwa ku buryo bwa nyabwo, kuko nabo ari mu bantu bungukira muri iyi nzira ya Hormuz kurusha abandi. Ubwato bwinshi bwa Iran butwara petrole bwizijyana muri China cyangwa se mu Bushinwa, buryo rero Ubushinwa bwifuza yuko umuhora Hormuz amahoro n'umutekano byakuzuramo kugira ngo amatati narangira nabo bakomeze deal zabo. Iran ikomeje kwibakira ibisasu byabo bya misile na drone, buryo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuzahura n'uva gusenya igihugu cya Iran mu gihe cyaba gikomeje ibikorwa byabo by'intambara kandi bakoresheje imisile nshyashya
barimo kugerageza n'izo bakoze bikaba byazanira akarere kose isekezwa ridasanzwe. Tuvuze ngo urugamba ntirurarangira ntitwaba tubeshye, kandi tuvuze ngo isaha ku isaha ibintu byakongera guhinduka nanone ntitwaba tubeshye. Gusa tuvuze ngo byagenda gutya cyangwa se kuriya naho twaba tubeshye, kuko impamvu twaba tubeshye kuko tutabizi. Gusa iminsi iri imbere izatubwira byinshi, bizarangira atsinze intambara Iran Amerika. Ndagushimiye, ugire ibihe byiza, amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Shalom.